соли сеюм аст ки дар маркази ҷумҳурии шаҳри душанбе мусобиқаи кушод оид ба волейбол байни бонувони корхонаву идораҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе баргузор мегардад. Имсол мусобиқаи волейбол миёни бонувон ба ифтихори рӯзи модар рӯи даст гирифта шуд. ин тадбири варзишӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ташкил ва гузаронида шуд, ки дар он беш аз 500 бонуи касби кори гуногун ба намуди варзиши волейбол ҷалб гардиданд. ҳадафи аслии ин мусобиқа ҷалби ҳарчи бештари бонувон ба намуди волейбол, тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни кормандони вазорату идораҳо ва ҳарчи бештар ба тарбияи ҷисмонӣ ҷалб намудани ин қишри ҷомеа маънидод мегардад. иштироки 28 дастаи волейболи занона дар як мусобиқа шаҳодати он аст ки бонувон низ майлу рағбат ба варзиш доранд ва чунин мусобиқаҳо метавонад дар самти оммавигардонии варзиш нақши калидӣ бозад. мо аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонӣ дастаи худро таъсис дода имрӯз дар мусобиқа иштирок мекунем. агар мо имрӯз бурд накунем, дилшикаста намешавем. муҳим он аст ки мо имрӯз иштирок мекунем. имрӯз мо рафиқон, дӯстон, дугонаҳои зиёдеро пайдо мекунем ва боиси хушнудист ки ман ҳамин иқдоме ки пеша кардаанд барои мо бонувон каме ҳам бошад як лаҳзае аз кор, аз фаъолият моро камакак дур мекунад. мо ба машқу тамрин даст мезанем ва ин ҳам бошад барои саломатии мо фоида дорад. барои занҳои коргар, занҳои идоранишин ҳамин хеле мусобиқаҳо бисёр фоидаовар аст ки мо низ рӯзи дароз шиштагӣ дар идораҳо омада ба ин ҷо машқ мекунем баҳри солимгардонии бадани худ. тӯли 23 рӯзе ки мусобиқа баргузор гардид, бонувони касбу кори гуногун дар ҳайати 28 даста рақобату майдондорӣ зиёд намуда баҳри ишғол намудани зинаҳои ифтихорӣ дар майдон бозиҳои ҷолибу ҷозиб нишон доданд. мусобиқаи мазкур аз 13 феврал то 7 март идома кард. ниҳоят баъд аз майдондориву рақобатҳои тӯлонӣ беҳтаринҳо муайян гардида барои соҳиб шудан ба 4 зинаи ифтихорӣ дидор анҷом доданд. ёдовар мешавем ки имсол барои нахустин бор дастае ки ҷои 4-ро ишғол мекунад ба онҳо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ муқаррар гардида буд. ҳамин тариқ дар бозии ниҳоӣ барои ишғоли ҷои 3-ю 4 дастаҳои бонки миллӣ ва раёсати тандурустии шаҳри душанбе мубориза бурданд. ин ду даста дар соли 2018 дар доираи ҳамин мусобиқот дар финал бо ҳам воқ хӯрда буданд ки онҷо дастаи раёсати тандурустии бонки миллиро шикаст дода барандаи ҷом гардида буд. бозии дастаҳо шавқовару диданӣ сурат гирифт. дар ҳайати ҳарду даста бозингарони бомаҳорат ҳунарнамоӣ мекарданд. аз оғози бозӣ мушоҳида мешуд ки табибон бо тайёрии ҷиддӣ вориди майдон гардиданд, зеро ҳар лаҳза ҷониби майдони рақибон зарбаҳои ҳадафрас мезаданд ва ба манфиати худ имтиёз меситониданд. ҳар як дастаи иштирокчӣ бо умеди пирӯзӣ дар ин сабқа ширкат мекард. мушоҳида мешуд ки дар миёни занони корхонаву идораҳо ҳастанд нафароне ки аз нозикиҳои бозии волейбол огоҳ ҳастанд ва дар ҷараёни бозӣ дастаашонро пеш мебаранд. бонувони раёсати тандурустӣ қариб ки ҳама бозии хуб нишон медоданд. дар пайти якуми бозӣ онҳо бо ҳисоби 25-22 пирӯз гаштанд. ҳамагон гумон мекарданд ки шояд ин навбат духтарони бонки миллӣ бо рӯҳияи дигар андари майдон шаванд то аз рақиб қасос ситонанд. аммо дар пайти дуюм низ дастаи раёсати тандурустӣ бартариро ба даст гирифта бо ҳисоби 25-23 пайти дуюмро низ ба фоидаи худ хотима дод. акнун пайти сеюми бозӣ шурӯъ мешавад. дар сурати ғалаба ба даст овардани бозингарони бонки миллӣ онҳо боз метавонанд ду пайти дигар бозӣ кунанд. аммо агар ин навбат ҳам тими раёсати тандурустӣ пирӯз шавад, пас барандаи ҷои сеюм аз онҳо дониста мешаванд. фаъолии бонкдорон дар бозии сеюм бештар мушоҳида мешуд. ҳатто чанд имтиёз аз рақиб пеш гузаштанд, вале то ба охир натавонистанд ки пешрафиро нигоҳ доранд. яки якбора дастаи табибон имтиёзҳоро пайҳам ба даст оварда бо ҳисоби 25-22 пайти сеюмро ҷамъбаст кард
ки ин пирӯзӣ онҳоро барандаи ҷойи сеюм дар мусобиқаи кушод оид ба волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе гардонид. соли якум мо аз ҳисобе ки мо огоҳ набудем аз ин чорабиниҳо, мо ягон ҷоро ишғол нанамудем ва соли дуюм хушбахтона ҷои якумро ишғол намудем. барои бонувор маслиҳат медиҳам ки саломатӣ чи варзиш гарави саломатӣ аст. барои гап дар ҷои якум дуюм нест, гап дар саломатии ҷамъият мебошад. ман ба бонувор маслиҳат медиҳам ки омада иштирок кунанд, со саломатии худро баръало намоянд. соли сеюм аст ки ин мусобиқа дар мобайни бонувон мегузарад. муҳим он нест ки мо яъне чандум ҷойро ишғол мекунем. муҳим он аст ки мо занон ва бонувон ба варзиш машғул ҳастем, чунки солимии ҷомеа ин солимии модар ва зан ҳаст. гарчанде ки мо имсол сеюм ҷойро дар ин мусобиқа ишғол кардем, вале мо рӯ афтода нестем. дар оянда мо кӯшиш мекунем ки ҷои намоёнро ишғол намоем. бонувон аз ин иқдоми шаҳрдорӣ бо майли том истиқбол намуда дар ғояти фаъоливу ташаббускорӣ ба таъсиси тимҳо дар бозиҳо фаъолона ширкат мебардиданд. ҳамзамон аз дастгириву ғамхориҳои пешвои муаззами миллат онҳо рӯҳу илҳоми тоза мегирифтанд. افتخار از اون میکنم که تاجیکستان ما چنین ترقیات پیشرفته است. با تشکر زیاد با اون راهبرانی که ما را دستگیری میکنند، چنین زمان را دستگیری میکنند. این مسابقه برای هر یک زن یک افتخار است، یک سلامتی نقض بردوام میبخشد برای هر یک زن. من تمنای اون را دارم بگذار تمام زنها در ورزش اشتراک کنند. مهم نیست که چندم جا را میگیرند، مهم آن که در ورزش اشتراک نمودن است. роғибони дилбохтагони волейболи бонувон дар доираи ҷоми шаҳрдории Душанбе ки ба марҳилаи ниҳоии худ расиду дар ҳама дидорҳои қаблӣ волейболбоз бонувон аз худ рақобати шадид анҷом доданд, ҳамчунин эшон бозии диданиву дидори зеборо ба қасди мақоми аввалу нишонҳои заррин тамошо хоҳанд кард. дар ин марҳила гулдухтарони тими динамои вазорати корҳои дохилӣ бо ҳамтову ҳамовардони худ ки барои бори аввал лобалои ҳам дар меуфтанд, яъне бо хубони волейболбози мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дидор анҷом доданд. рафти наворгирии мо аён сохт ки ҷонибҳо бо далелу дастаки кофии таҷриба ва суфтагии ҳунару маҳорат аз худ истеъдоди дуболо манзур сохта бадон сон собит кардаву исбот намуданд ки ба қадри зарури риштаи волейбол дар кишвари мо аз манзалати чашмгир бархурдор будааст. партофҳои зебои ҳайати динамо ва бозигузории олияшон ҳамагонро дар ҳайрат гузошт. аз рафти бозӣ онҳо мушоҳида мешуд ки дар ин риштаи варзиш каме ҳам бошад таҷрибаи бозӣ карданро пайдо намуданд, зеро идораи тӯб ва ба ҳадаф расонидани зарбаҳо бениҳоят дар сатҳи олӣ иҷро мешуд. ёдовар мешавем ки дастаи динамо нисбат ба рақибон таҷрибаи хубтар дорад. онҳо дар мусобиқаи қаблӣ мақоми сеюмро ишғол карда буданд. фаъолии онҳо дар қисмати аввал боис шуд ки бо ҳисоби 25-13 духтарони мақомоти шаҳрро шикаст бидиҳанд. мураббиёни ҳарду даста ҳар лаҳза ба бозингарон тавсияи чӣ гуна бозӣ карданро медоданд то дастаашон пирӯз шаванд. пайти дуюм низ оғоз мешавад. ҳамоно духтарони вазорати корҳои дохилӣ бо сардории Мавзуна Чориеваи мушзам ба қадамҳои устувор ба пеш мерафтанд. дар қисмати дуюми бозӣ низ хубони мақомоти шаҳри Душанбе натавонистанд ки рақибро шикаст диҳанд ва бо ҳисоби 19-25 бозии дуюмро низ бохтанд. корҳои ташкилӣ ва назорати ҷараёни рақобатҳо бошад бардошти муассисаи давлатӣ раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри Душанбе богузор карда шудааст ки кормандони муассисаи мазкур дар ҳамбастагӣ бо доварони ин риштаи варзиш ҷараёни бозиҳоро назорат карда барои хубтару бештар ҷароян гирифтани бозиҳо корҳои лозимаро ба анҷом расониданд. мақсади асосии ин эҳё намудани тарзи ҳаёти солим байни бонувони вазорату идораҳое ки тӯли рӯзҳои дароз ва солҳои дароз дар утоқи корӣ мешинанд ва ба ин васила тарзи ҳаёти солим ва ҷалби бештари бонувон ба ин намуди зебои волейбол мебошад. вобаста ба рафти мусобиқа гуфтанием ки аз ҷониби муассиса рафти мусобиқа бо доварони баландихтисос таъмин буд ва шаффофияти баргузории чорабинии мо таъмин намудем ки
که امروز شما خود شاهد بودید که در قسم نهایی دسته‌های مقامات اجرایی حکومت شهر دوشنبه و دسته وزارت کارهای داخلی با هم رقابت کردند و گفته نماند که در چهاربینی امسالان نسبت سال گذشته زیاده از 5 دسته زیاد بود. بعد از مشورت و توصیه مربیان در پایت سوم گویا بازیگران دسته مقامات شهر دوشنبه بیدار شدند. آنها از آغاز برتری را به دست گرفته امتیازهای بیشتر را به نفعشان می‌ستانیدند. همین توپداری خوبی آنها باعث شد که در پایت سوم 22 امتیاز به دست بیارند. اشتراک و دستگیری مخلصان به بازیگران روح و الهام دیگر میبخشید تا خوبتر و فعالتر بازی کنند. تنها 3 امتیاز دیگر نمیرسید تا در بازی سوم دختران مقامات شهر غلبه به دست بیارند. در این قسمت بازی همان نیرو و قوهشان را صرف نموده بهر غلبه تلاش کردند، اما گلدختران دینامو با آنها فرصت غلبه را ندادند و پایت سوم را نیز به حساب 25-22 به نفع خود انجام داده برنده جام رئیس شهر دوشنبه در سال 2019 گردیدند. واقعا رقابت نهایی خیلی دیدنی و تیزوتون صورت گرفت، چون این قسمت بازی غالب را معین میکرد. از همین خاطر دختران خیلی احتیاطکارانه بازی میکردند تا به اشتباه راه ندهند. سال گذشته ما جای سوم را گرفته بودیم. امسال خیلی کوشش کردیم، خیلی قطعی معلممون کار کردیم، همه شرایطی که مهیا گردیدگی بود. امسال ما سزاوار جای اول گشتیم. نگاه دختران دینامو با همه سمت‌های ورزش وابسته گردیدگی، این در تنیس، خب والیبال، این ورزش سبک، در همه اینها از کارمندان وزارت کارهای داخلی اشتراک می‌نمایند و هر بار سزاوار جای‌های معین می‌گردند. کارمند مقامات کارهای داخلی بودن این برای ما یک فخر است. با ورزش مشغول شدن همیشه در قوای ما هست که هر یک کارمند میلیسیا باید در یک فرم ورزشی باشد. برای همین ما هر روزهای سه‌شنبه، پنجشنبه در зал «Динамо» مشق میکنیم. В этих играх участвую в первый раз. Очень рада, что заняли второе место. Как говорится, главное не победа, а участие. Благодарим нашего председателя, то, что он дал нам такую возможность участвовать в таких соревнованиях. И что, надеемся, в дальнейшем займем первые места. Подготавливались, так как заранее, за месяц до этого нас предупредили. Мы занимались, тренировались. Основываясь на этом, слава богу, мы выиграли второе место. Да. Тут все команды были сильные, особенно Маориф, Тандурусти, тот же самый Динамо, МВД, Нацбанк, слов нету, молодец. Девочки все хорошие, все умнички, молодцы. Надеемся, что в следующем году кто-нибудь другой еще займет первые места. در جنبست مسابقه نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و مسئولین ورزش کشور شرکت و سخنرانی نمودند. این اقدام را پیش از همه مهم و سریع ارزیابی نمودند. گفته شد که با ورزش جلب نمودن زنان و بانوان برای سالمی جامعه مساعدت فعال نموده در به کمال رساندن نسل وطندوست نقش بارز می‌گذارد. همزمان تمام دختران و بانوان را مسئولین شهرداری دوشنبه به عید مادران تبریک گفته به غالبان و جایزه‌داران مدال و جام و مکافات‌های پولی تقدیم گردید. همین طریق در مسابقه کوشش عاید به والیبال برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه مقام چهارم را دختران بانک ملی صاحب گردیدند که با دیپلم و 3500 سومانی قدرشناسی شدند. برنده جای سوم و نشانهای برنجی دسته ریاست تندرستی شهر دوشنبه دانسته شد که آنها نیز با مبلغ 8000 سومانی سرفراز گردیدند. مدال‌های نقره را بازیگران دسته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه صاحب شدند که در این برابر با مبلغ 11000 سومانی مکافاتانیده شدند. چون این قدرشناسی البته میل خواهش بانوان کشور را با ورزش و تربیت جسمانی باز هم زیادتر می‌کند. نهایت غالب و برنده جام رئیس شهر دوشنبه در سال 2018 خوبان والیبالباز دیناموی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دانسته شده با مدال‌های طلا، جام و 14000 سومانی مکافاتانیده شدند. واقعا امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد و کمال همه‌جانبه زنان و بانوان
اهمیت جدی داده حقوق و عهده‌داری‌های زنان حفظ کرده می شود. با ورزش و تربیت جسمانی جلب نمودن دختران و مادران برای بنیاد جامعه سالم اساس گذاشته، اینچنین در معرفی وطن در عرصه عالم نقش بارز می‌گذارد. طول یک ماه میشود دسته ما یک جا همه وقت در یک تالار مشق میکنیم. با دیگر ریاست های شهر ما شناس شدیم. این یکی از بهترین چورابینی ها است که سری یک مسئله میان که ما میگیم که زن برای سالمی جامعه است. این امروز این خیلی مسابقه اگر زیاد شود من باور دارم که فرزندای ما سالم به دنیا میاد. روز به روز جامعه ما آباد و آزاد میشود. با باوری میتوان گفت که در فضای آزاد و آباد وطن سال آینده نیز این مسابقات با شکوه و شهامت و سطح بلند دایر می شود.